एया बसन्तपुरी सचिव चाम कन्या मिसमस्ते त पूजा यागदु महिला सशक्तिकरण या लागा चायाना चुङ्गु इनर व्हील क्लब अफ कीर्तिपुर तोखा महालक्ष्मी व इनर व्हील क्लब अफ कीर्तिपुर मिलियन्स बङ्का कथा शनिबार कन्या पूजा यागु ख पूजा बोटी कापी मिसमस्ते त दक्लेन हापा जीवित देवी कुमारी माझु गणेश व भैरव सिन्हा प्रसाद बिया बिजागु ख अथे पूजा पोटी कापी मस्ते त अनवपी मनुदेश थथगु इच्छा कथा ढिबा कापी कलम फेजागु हल जोलन बिउ ख वैदिक मान्यता आधारित कुमारी पूजा एया जुजु जयप्रकाश मल्लया पालनी से सुरु जुगु विश्वास दु मध्यकालीन नेपाल अन्तिम मल्ल जुजु हंसे कुमारी दर्शन बिगु खसेली मिसतेत सम्मान यागु लागि कुमारी प्रथा सुरु यागु का थाई नेवा परम्परा कुमारी मस्ते त पूजा यागु सुख शान्ति र समृद्ध प्राप्त भएको धार्मिक विश्वास